Mayam Krumzari adon Enviribus Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam utaram mokchari. Ngasigi oina Manipur yana kwaidagi chawba paw ama oiribasi hauzik ngasi numidang waram pung marida kogi state cabinet ki mifam phamkhiba adug mifam silo silakpata phongdor ko wapam amana lagliba August ki tarikh kunipan habadi irai numina sida kogi assembly ki akhan naba session ama hangdoga kogi Manipur ki miyam na pamnariba kogi yelhong mi kanab ki damakta adugo ngarang jesi ILPS amadi government ani ki marakta mari rak subo ina phamkhiba mifam da yana kiba bill ahum adu lagliba tarikh kungani pan August ki kunipan irai numina sida introduce toraga कोई तारीख 19 अगस्त के तारीख 19 निंदो काबर मेरे से कोई थांग जगह नमाइजिंग का कोई सुती ले बनी ना तारीख 19 अगस्त के तारीख 19 निंदो काबर मेरे से बिल से पास तो के दमक तक खनने नगने है कि यामना नुंगाइबा पावमा होजिक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तकी होजिक ngaki mamangda thadok pa chiro lakoi de lejare loinana ngarang jesi ILPS amadi Manipur government yana khiba koi bill ahum aduga koi maru ina point tare ta yanaraga soitona khibani atubu soitona ri pa point tare sig manung da ahan ba point wari basi yellow mi kanab ge damakta yellow mi kanjanab ge damakta koi bill ahum pass to bhaibani aduga ahan ba bill se koi Manipur the protection of Manipur people's bill 2015 aduga koi hana lejaram ba Manipur gi MLR LR Act 1960 ke tare lak subo ina amend toraga maduna ani suba bill am oina puthokpa aduga hom lak suba da koi 1972 dagi lejarak ba the Manipur shop and establishment koi act koi Act 1972 asi amuk hana ani lak subo ina amend toraga masi second amendment bill 2015 haiduna hairiba bill hom masi tarikh 9 introduce togi wapum si ngasi yana khare masi ngasi governor nasu hairiba assembly ki session asi hangdokpada ayaba pirak pagi wapum lere adu hairiba bill hom asina karam makal gi yellow missing kannab ge damakta yellow mi ge rights sing bu kanjanab ge damakta karam be area da safeguard to godur ge protect to godur be habi ge matang da khanane no ge damakta ngasi impact news ki studio the links role birbasi joining us tonight on Manung Hutna senior advocate Khaidem Manini Oja Manipur Tranokchari, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Manipur University ki Professor Wangkhem Nabakumar ni Oja Nabakumar busu Tranokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. Ado Oja han question se Oja mar digi han lecture ki Oja koi bill ahum ne mathang handak ki thasi da government hana promise to ki ba thasi ki manung da August ki thasi loidringai da bill se yelhong mi kanna ba puthogani habasi bill ama tanaram ne hujikti bill ahum sure aduga thasi ki ahum da drafting committee na koi ki report ama pikhalak padasu bill se ani khatang yaw khebani MLR LR ki amendment bill sima aduga Manipur protection of Manipur native people bill haiba ma haiba bill ani ne ahum suba bill amoina shop and establishment second amendment bill 2015 haibam su option bill ahum pass tauna bagi damakta to ahan mamakta koi gi ahan ba bill koi gi drafting committee na pikhalak pa model bill di the protection of Manipur native peoples bill na haram ya do hujikna native haiba wahijal thokhraga only the protection of Manipur People's Bill 2015 hari bill sinek ani sida native haiba wahise lokho khribse kari orengodo bijano adu hari ba ahan ba bill sina karam makal gi protection na traga safeguard Manipur miyam da phangan gadur binoja yamna phajaba wafam ni yana mamakta da government of Manipur ga jesi ILPS ka ani na janari ba wafam se masi yamna historic oiba yamna landmark oiba adumba posak amani Praja Singi Apamba, Praja Singna Pamiba, Mayamase, public domain, the labor put Mayamase, Masi Sarkar na Taraga. Taraga, you Mayamum Slaiko, Madu Magitare, Sarkar, Madu Pantuk Naba, Adugalona Jessia, Alpina Prajagi Mochilaga, and yes, Nintijana, Umapan Chupna Kanaraga, Haribo Wapam, public domain, the labor Wapam Singi, Yaminadana. Bill ohum putokna bi wapam laib se masi ma kwai de ge hana nungai ba pau amani hai ba se ai gi tarap te ge ai hana thamjage aduna sigumba bill ohum sida hoje haibiri bido Manipur protection Manipur peoples the protection of Manipur peoples bill 2015 haina haiba aduga akhoi Sri Devendra Honorable Minister of Law mana chairman oiba mui mangana saba aduda haibadana native haina yauba the protection of Manipur native people's bill 2015 peoples of Manipur haiba hojik native haiba waisalo thokga Manipur peoples sang haure
अदुगी पोतुदी गवर्नमेंट ना कोई कनोना पिखलइबा ड्राफ्टिंग कमिटी ने पिखत पछी मॉडल अमनी मॉडल सिगी वाही से सब चालना लौदबा यादे हाइबा लेते हारिबा मरुरदी मणिपुर की प्रजा सिंह मणिपुर की पीपल असे ngaakpneaba aduna native harakanda adudi indigenous haibidi karikai natraga adu haidi karikai haibun lakpa amalaibanina isam samna manipur people se protect taunana ba bill haibasina cham chamna ragani haina khanmu oiramgani aduna hairiba ahan bayana bdusi yauriba bill ohum puthokpa amendment togadaba aniyama aduga amana enact togadaba asi puthokpa si ohum asina कोई जैसे आईएलपी ना प्रजा की तरफ तक थांगलिबा पॉइंट मंगा हाइरिबा पॉइंट मंगा से हाइरिबा होम सिदा लोइने याहोलगने हाइबने आपा अदुनदि अहानबगी द प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल 2015 से मसिदा यावरम गदोरिबसी यावरे हाइना कोइना खल्लिबसी कोई मणिपुर द चंगकपा नन मणिपुरी सिंह नन मणिपुरी से कराइबु कौवी हाइबा कांदा लेरमगदो से 1951 से बेजिया रे महानर से 1951 की ममांगदा खुंदा लेता दन लेगरबा मी सिंह अदुगुमबगी मचा मसु सिंह डिसेंडेंट सिंह लेहोरिबु सिंह से मसिबु मणिपुर पीपल कौनी हाइदना हाइरम गनेबा अदु हाइरबनिना 51 की ममांगदा लेगरबा ममांगदा की लेरिबा सिंह अदुगी मचा मसु सिंह अदुना पोकप सिंह अदो अदुबु मणिपुर पीपल ने हाइगनी अदु नतब सिंह दुदी मणिपुर मपानदेग लाकपा इंडिया की प्रजाति ओइबा अदु तारदी मोइ चंगकप मतमदा परमिशन अमा तौरगा करी थबकी चंगकपनो कयाम कोइना लेदोरिमनो कनानो कलाइदेगी लाकपनो हाइबन सिंहबा मयाम से अहानबेगी बिल से मसिदा कुमने यावनेन खल्ली अदुगा मधुगी अखोई डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन की असिन सिंबा इन डिटेल दुदी अखोइना उद्रगसु मधुमी पोट अमा चंगी लोइनना हाइरिबसिदा पैसागी मनी इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट चंगबनिना मनी बिल ने जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट चंगद्रगदी मनी बिल नते मनी बिल नत्रगदी गवर्नर के आयाब लौद्रबसु याय अहानबेगी एसेंस से अदु मनी बिल नि मरमदी डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन दी लेंगपदा अचौब सेनफम मम चकदोरिमने अब मरम अदुना मनी बिल ओइबनिना गवर्नर द थागले मयामना खलमबदी गवर्नर ना मसी अमुक यागद्र यारोद्रा हाइबसिदा मतम खरा लौगद्राइनि चिंगनरमने अब अदुमपु अखोइना खनबददी गवर्नर ना याबा अमसुं यादबदुदी हायेंग बिल पास तौरगा मंगोंदा थागलकप कांदा एक ओंद्रिङैदा मागे अरोइबा मा हाइगने अदुदैदुदा माना यानिंगदे अमुक खनरो हाइबमा नत्रगा प्रेसिडेंट रिफर तौबा मा नत्रगा मतम खरा थिंगदना थंबा मा अदु मदु कोना तौबा याबा पोटने याबा अनु अहान बगे सिदी आई मंगना खंजबदुदी अतै तै मपान दसु तौनबा नुमाइना फरा डिबेट तौगेदोरिमिना होजिकिदि गो अहेड यारे हाइदन हाइरकने से खल्ले अदु यासु यारे समना हाइरबदा तांग कुनिपान सिदा बिल सि पुथोअगनी अदो बिल से पुथोबनिना मियामना अखोइना खंगगनी अदोददि अरोना थोब लेररोय सि हाइना पुथोखरे से देन कुंथ्रा मथोइदा नुमिनिनी एमएलए मैम सिना खने जनबगी रूम फंगगा ओपोजिशन रूलिंग लेरिबु मैम सिना कदाइदा करी पॉइंट हपचिन गदे लोक्थोकदे के चखनरगा तांग कुंथ्रा मथोइदा नुमिचु फारे मंदे सिदा पुथोअगा मदु पास तोरने अते अतोप मैम ग्लोन अदुना सिदा मणिपुर प्रोटेक्शन तौना मणिपुर की प्रजा सिंह प्रोटेक्शन तौननबगी हौजिकी ओइनदी अखोइ सुंगलै लेथबदगी पोट अमदे अखोइ लेदोरेबा देन अदुगा समजन जहरबदा मणिपुर लैंड रिफॉर्म लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक से मसे अमेंड तौगदोरिबसिना ngसाइगी अखोइ मणिपुर की लमसे अतोपना लेगे हैरबदी सरकार देगे आयाब लौगदबनि हाइबसे ओके सरकार देगे आयाब लौगदबनि हाइबसे की मतंग सिदा अखोइ अनिसुबा अखोइ बिल अमो ओइना हंदकी लाकदोरी द मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स 7th amendment bill 2015 अखोइ 1960 की एक्ट सिदा तरेलक सुबोइना अमेंड तोरगा बिल अमो पुथोक्तोरी मसिना कोइ लम लेबा योमबदा अथिंग बथमबगी मोम लाक्तोरी अदो जा मसिगी हाइरिबा MLR LR 7th amendment bill 2015 सिना करम मोंगदा अखोगी नॉन मणिपुरी सिंग 1951 की ममांग लेबसिंग सी मोगी मसा मसु सिंग सी मणिपुरी पीपल ने हायरगनी अदुगा सी मतुन संगफसिना ओइरुदुने हाइबी वाफम लेरे हानबा बिल सिदा मदुगी वाफम यावरे अदु अनि सुबा बिल ओइदुरबा MLR LR 7th amendment bill सिना करम मोंगदा लम लेबी योन बसिदा अथिंग बथम जंदुनो करी करम मोंगदा लौबि यानि बजम याना मदा राजाइन हाइनिंग इसी हंदकी अखोगी हौरिबे इहौसिदा पीपल की करी हाइनी अखोगी थमोइदा लेबा अखोगी
existential threat am hai tari ko akoi gi hingna bagi mawong stage da asoba threat am kak la e na hai ba de gi akoi gi sigumba bill am kak puthoga Manipur da leiba miyam ana haina bada koina indigenous people natraga native people singi protection piu hai bagi porse lak badagi khana naina raba matung da hojik se bill hum puthok pai mong da lai ahan ba bill the protection of Manipur people's bill 2015 puthong matam si da ngasai ahan ba wahang da naina kriba koi native natraga indigenous hai ba si tok pu gi maram kari noi na hang ba si su dung khan ba yai ma do koi gi advocate mani na khitang koi naina gre adu matang si da aina ai yoi ba yam samla promote am hai ra kan constitution gi oi ba pot atai tai yeng na ru ra kan da native indigenous ka hai ba pot sing sina masina among hayeng constitution gi kari da maduna asoi ba angam ba kya yorok pa ya ba gi mota akoi gi Manipur people's protection bill aina puthoga Manipur people si kadai waida kanabu kogada ge haibaduna act gi manung da yahollaga act gi title du da native natraga indigenous ki posi lokthok bu oirangune na khalle aina sum khanjaba matam constitution gi pot mayam si da koina native natraga indigenous hai ro da kanda indigenous sayet na ba thorak ta na ba pass to ba ya na ba gi adu for 1951 na bezier ro da kanda ko gi indigenous people sing gi definition natraga native pu hai su Manipur people gi definition na ma adugi pot am pirani aduga ngasai gi land gi pot si da la kanda koina hojik leiri si koina yam kanna kinari ba koina sta faunari si Manipur gi leiri ba population si da koi ji hojik population invasion na mathoe mapan da gi Manipur da hana leiram da ba mi mayam na tongan ba skill labor semi skill labor businessman mayam ama laga makhoi gi missing si na koi gi hana Manipur da khunda laita na leiraba miyam sidagi masing se manarap tauna salak ke tauramnina masigi train se sum sathara gadi akoi Manipur gi se the population invasion na matho abin akoi threaten noire akoi se vanishing oi ba yai natraga threaten oi ba population threaten oi ba community ma oire na khallaga len asagi 7 amendment lak ba si dai sida koina Manipur gi mapan dagi sangak pa mi singna suppose khudam oi na ra kan da hojik si chawkhalak bagi lamzen sidaista tongan ba koi gi paisa pai ba corporate bodies mayam sina sanga aga Manipur da industry tongan ba state ki kari hai ni state business state industry torak pa yum yam sarak pa yolak pa si da lam yam darkar lerak pa tongan ba mayam si la kan da Manipur da lei ba mi sing na moi do compete to bang moi do ni na madu gi potu lak ma matam da land acquisition to matam da Manipur masa koi ngasai Manipur gi mi ena define to gi ba ek to da yauri ba natragadi lamgi mapu hen basi jaba matam da sarkari ayaba lawba haibagi poni matang sida koina mu khanna ba yaba pot mana akoina India gi act sum yaujaba matam da su karigo mama da industry ma ka linkat ki haiba matam da madugi akoi ba da leiba neighborhood da leiba mi singi ayaba lawi se so mi lam linkat ke rice mi lam linkat ke matam da ayaba mafam dugi leiba mafam inhabitants mayam adugi ayaba lawi aduna Manipur sarkar na yaba pibaga loina na aigi motadi masida khitang people gi oiba views yauna na bako karigo mafam amada mi mana magi lamse yolaki haiba matamda mafam du da leiraba panchayat ki organa panchayat ki koi local bodies gi municipal organa municipal gi natraga mafam du da leiriba miyang oiba club ki madugi knowledge pura aga mapsi yabra yadabra haiba gumbagi pot khada su masigi ngasagi amendment si da hapaga community gi apunba community gi ayaba ngasagi koi gi in consent community consent yam maru wari sa development gi discourse da lai si any development am to matam da any thabam to matam da community gi informed consent am loba yai haibagi pot lak ni na sarkari ayaba loba ga loina na lairiba lamdu gi akoi da riba pi mi sing du gi people gi informed consent am sumai yon dore masi yabra yadabra haibagi madu gi maru oiba pot mayam do consent to ngasai gi ema koi gi land act amendment to doise masi da hapsal lagadi amok hena effective oiba people centric oiba hai tare ne ko people gi ayaba yauraga tauba law ma oigine je ai thamningi ai people centric oiba gi act ama law ma oigani karigumba lamsi leiba yom matamda akoi DC natraga government gi approval khata natana akoi badal riba community gi consent community gi ayaba approval to
पीब तारगदी लौब तारगदी मदुन हेना पीपल सेंट्रिक ओइबा लो अमा ओइगनी हाबी वाफम लेरी अदुगा Manipur Protection Bill 2015 asina Protection of Manipur People Bill 2015 asina kai Manipuri people habase kanano Manipur gelejaba missing kanano habase define torgani aduga maruina koi Manipur people nataba missing sina mapandagi sangku matamda koi permission nataga permit nataga pass ama pairaga changbi wafam hairiba ahanba bill aduga ani suba bill dina lamlaibi onbagi wafam yauri ahom suba bill asi the Manipur Shop and Establishment Bill 2015 hari Shop and Establishment Bill se koi drafting committee na pikala kiba model bill dadi masi matang da याव खिबल लेती अतुबु ngaraang mari rak subo ina jesi ILPS amadi government ga wari sana matamda anoba bill amagi wafam sila ibasi masigi bill sina masigi bill se karigi tamta tasengna darkar oiribano masina kari protect togedru habi matang da break matung da khan jage break to yam thonjer ke impact ni sumeng ta ribi welcome back adon engbir basi Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam ngarang jesi ILPS amadi government ga wari sana khiba tu da yana khiba Manipur gi yellow mi singbu kanjanab ge damakta bill ahum पुथोकपा बिल अहुमसी असेंबली द पुथोकपगी यानकी वाफम अदु ngasi thabak ta oina onthok nagu damakta laliba august ki tarik 19 amadi 38 da assembly gi akhanaba mifam ma kauraga hairiba bill si introduce toraga pass tunabagi kugi wafam asi masi governor ngasi ayaba pikre 19 da koi bill si introduce torgani aduga 38 sida masi khanar matung da pass tunabagi wafam khanar gani adu matang soi sida break mamang da khana jagi pase koi ahan ba bill the protection of Manipur People Bill 2015 adugani subada Manipur Land Revenue and Land Reforms 7th Amendment Bill 2015 ani se khana khare to ahum suba bill se drafting committee na tharak pada suhari ba bill sigi matang da khana ki pan ki yawdi maroina the Manipur Shop and Establishment 2nd Amendment Bill 2015 masin ahum suba bill ni hari ba ahum suba bill se karigi damta dakar oibeno hari ba bill asina karam ba area da koi yellow missing natraga Manipur gi miyam gi hakpu kangadru haibasina कोई मथंग की क्वेश्चन होना ओजा मनी लाख चाहिए ओजा मसी की बिल से ना तसेंग ना करी काना बफंग दोरी होय sovereign establishment amendment bill se masida kari yaurige habidude koinu udragasu sovereign establishment Manipur da dukan pami ba establishment toriba mayam se masigi proper way amada yamna ningthi jana restore tore haraga phamba am changba haidi maduna mong tadaba marin tadaba pot adigi pot yon bada leibada godown da paibada mathong maram khangdaba mayam ma thokadriba thoiba thokiba singse maji thingnana bagi damakta adumba sovereign establishment act and legislation control towi base masi chapchaba adumba amendment tawragadi mapandagi mina phamana karmain tawba aduga khoige Manipur machana phamabsu masi da establishment sigi makhada aikoi restore tawreraga madugumba ama check tawnana ba chanchilapna na khali adu chapchaba aikoi gi government na sovereign establishment sida karam area da samlokadorim nong sai MLR ni LR ke de kone dum haibung amle man da leibi yon bagi ni haibse adu number 1 gi protection of Manipur people ge aduna permission piraga ithok lesin gi na haibum khange sovereign establishment ge da chawrak na koi na khanba haibu dukan phamba establishment da tabuk tawriba kholiba tawbugi mong singse masida control tawnana ba adumba amendment amani amu ogadra haina khali oda to akoi mamagi Manipur ga mena pothoki ba model bill sida yaw ki wapa maro exemption akoi gi government gi state government natraga central government gi employee oiba mapalam gi missing na Manipur changpon tamda exempt oba moidadi pass ki mathok ta handaba adugo maro na public undertaking as well as private undertaking local authority sum basi aine yaba mong do orga su Manipur da hangpum matam da moida su exempt to moida su free changan bal hen bagi wapum si masi to biganu haidana kogi tarik kunda public convention second public convention jese alpesan to kiba maru da kogi masi request ama yaw gre haribo haidi maru ina private undertaking gum basi aine yaba targa su makoi su kogi 1951 kat kogi base year da dugi matung ina madu makha da hen bio exemption pi ganu habi wapum lahi madugi makha tar koina kogi firm gumba institution gumba college gumba natraga dukan gumba sumba mayam natraga company gumba hangku matamda madugi ownership si Manipur gi mida ohelu habi wapum su oido manbro hoy adu musul lere aduga hojike hadipse hojike se aina tabada exemption chapta litre ba okay exemption litre hanadi aduma Manipur government da thabak toriba aduga adu tawba private ki enterprise leriba mayam se masidi exempt tawba na hayaba adubu je self na mayam gi Manipur people gi policy si khangma ga loina na madu exemption na amata
तौगनु है हाइबदुना आइना ताबददी मधु याउद्रे है हायाबा अदु शॉपिंग एस्टैब्लिशमेंट चे मसीदा अदुगा मरी लेना पोतो लाकने ने खल ओके एग्जाम्पशन अमतल पीबी गनु आयाबा हाइदी फ्री एंट्री अमत पीबी गनु हाइबा हम लरी अदु बता सेंगना हारिबा बेल अहुम सेने एक अलग मतमदा करी करी रूल्स लेके तके हाइबा दुदी रूल्स दुदी सेम दे मधु सेम मतमदा कोई जेसी आईएलपीएस की कोई सेलेक्टेड मेंबर्स सिंग एक्सपर्ट्स सिंग याहन बगी वाफम गरांग याना की पॉइंट तो तुम यावखरे अदुगा मखा तारक पता पॉइंट नंबर 3 4 दा कोई मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन अमा सेम्बा अदुगा मणिपुर स्टेट लैंड रिफॉर्म्स कमीशन सेमगा हाइरिबा पॉपुलेशन चेक तोबा अदुगी कोई लैंड लेबी योबगी सी चेक तोबगी कमीशन अनि सेम नबगी वाफम लेखरे अदुगा मरोइना 1980 द एमसु अमदी एमस्कोक का कोई गवर्नमेंट का याना की वाफम अदुगा 1994 दा अमोन याना की वाफम दो मदु अमु गवर्नमेंट रिकंसीडर तोरगा अप्लाई तोबगी वाफम सुगरांग की पॉइंट मंगा सुबद यावकी ओजा करी हाबिनिंग स्वाई की बतांग सिदा सिदा कोई खन्नबा यारिसी 80s दा एमसु गा एमस्को का माया गवर्नमेंट का याना की बसिदा मिटोप हाइबनी मतम दुदन कोइना याम कन्न मतम दुद तौना की वाफम से मिटोप खंदोक पाइबनी मिटोप हाइरगा दे कोइना खल्ली से फॉरेनर हाइबनी ओके अदो फॉरेनर एक सिदी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर नसु तौरगा हाना चन्नदन दुम लेजेबो फॉरेनर्स एक्ट 1946 लेजेबो अदोना अखोइ द लेरिसे एक सी लेरगसु कोई कोइना खंगिबा पोसिदा डाउरी एक लै मदु फजन इंप्लीमेंट तौदे अमा एक लै एक ओइनादि याम लैबा कोई एक ओइनादि याम लैगरे अदुगा मदु इंप्लीमेंट निथि जन तौदबगी पोसिनी अदुना ngasai यानगरिबा पोसे एक निथि जन तहल कांदा मणिपुर लेबा मिटोप सिंसे मसक खंगदोअनी खंगदोअबा मतुंग दैदि फॉरेनर ओइबा सिंगदुना माई माई मफमदा हलनगिनबगी पोसिनेबा मरु ओइना डिपोर्टेशन तौदना हलनगिबगी पोसिनी याम मरु ओइदिसे अदुना मसिगी पोटसिदा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना थबक फजना पाइखलकपा अदुगा कोइगी लैरिबा सिविल सोसाइटीज मियामनसु मसिगी थबक निथिजना पाइखलबरा पाइखतबरा इसे हन्ना येंजनबगी पोट अमा खंगने कोइ याम मरु ओइदिसे मसिदा आइना थमनिंगबो वाफमसि कोइ मोमेंटम तौरे मूवमेंट सिदा कोइना येंगिसि पोस्ट मूवमेंट की स्ट्रेटजी सिनेबा इंपोर्टेंट ओरिसे हौजि मूवमेंट सि तौरे मूवमेंट से तौदना हौजि गवर्नमेंट ने यारे गवर्नमेंट ने पोसे प्रजा की इहुल से खंगना यादना हौजि बिल पुथोकदौरे बिल से पास तौरनी मतम खरा गवर्नर ना नंबा मदु प्रेसिडेंट यौबा फ्रीज दा कयाम कोइना मोइना थमजनबा मतम कयाम कोइना नमगदबा खोटकदबा मयाम से लेरमनिना पोस्ट मूवमेंट की स्ट्रेटजी मखोइना सेंदोक पर दरकार लै हौजि अदे गवर्नर ना यारबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना यारबा हौबदा एक ओइना लैरबा हौबदा एक सी इंप्लीमेंट तौबा मतमदा मदुगी लीगल ओइबा मयाम लेक्युना अमा लेरगा अमदा कुमाई चंगकपा खोलकपा हाइबा मयाम सि अकोइ अदुम थेंगनदना लैरमनिना पोस्ट मूवमेंट सिगी स्ट्रेटजी सिसु अकोइ मियाम नको जेसी आईएलपीएस नो ओइबा या अतोपा सिविल सोसाइटीज मयाम नो ओइबा या पोसी फजना इंप्लीमेंट तौरिब्रा हाइबगी पोटसिदि अकोइ मतम पुनमक्ता मिकुपना हुम सिंग न लेबगी मथौ ताइ हाइजनिंगी मरमदि मूवमेंट सि लोइरे हजि बिल पुथोखरे कोइ तुमिन लैसनबा तुम नतब अदे बिल सि पुथोखरनी मसि गवर्नर यौरे मदु कायाम तौरी मदुगी ट्रेस तोबा कदाई यौरे मसि कायाम कोइ लैदौरी प्रेसिडेंट यौग्रबरा यौदबरा मसिगी पाउ लौबा अदे पास तौर भावदा लैरिबा एक से ngasai हाइबा फॉरेनर्स एक्ट सि लैना इंप्लीमेंट फजना तौबिदबना मरम ओइदना अकोइना फॉरेनर ओयना खनबा पोरस ओइबा बॉर्डर सिदा संगजल लैबा ngarang nahan mata कोई पेपर द यावरिबा आइडेंटिटी कार्ड यावदबा लेबरर मयाम मै इम्फाल सोर मयो लै फारे गाइबा सि फॉरेनर आइडेंटिटी कार्ड यावद्रमनि मोइ बांग्लादेश ओरमबा या अमा ओरमबा इंडिया की आइडेंटिटी कार्ड यावद्रमनि सिगुम्बा फॉरेनर ओइना संगाइबा मी सिंगसे पुसलइमनेबा अदो एकति लैरिमने एक तो फजन इंप्लीमेंट तौदबना मसी इफेक्टिव ओइद्रिमने अदुना इफेक्टिव ओइहनबगी पोसे मसी कुमाइ तौगे इफेक्टिव ओइहनगनि प्रजाना मिरुप नाम सिंगना लैबा दरकार लैबरा सरकार की थबक पाइबा सिंगना मसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मयक सेंगना खंबीरेरगा तौरिबो वाफम सिदी जाति गोइबा तुंगी वाफम ने जे खल्लगा फजन तौबगी मवोंग से लैहननिंगी अदुना लैरिबा इयौसे मसिदा लोइद्री अदुना पोस्ट मूवमेंट की स्ट्रेटजी दा कोइ करी दोबा याबगे बसे पोस्ट मूवमेंट की स्ट्रेटजी दा स्ट्रगल सिदा मथुकताय एक्ट मयाम लै एक सेक्शन के इंप्लीमेंट तौदबा वाली अदु प्रोजेक्ट लाकदर बे एक होम से बिल होम से एक वाला मतुंगदा क्याम यामना इंप्लीमेंट तौबा मुदे हाबि हजिकी मतंग जे हजिकी दा फैया प्रोफेसर ना हाइबसिदा
supplement to boina Okay. say post movement da kalere se from the show number 2 the yauri ba rule sem da se ILP na khan ba expert ya lu hai bi post movement ki strategy Mane, ne hoi, hoi. hayang ek ola kan da rule du sem da na sum pangle le Mane, ka mane, kanar kanar. adu maina madu ki machak ma yaure da adu di amu population control to da hai chai tara tara ki census le re 2011 le gare then 21 nong la ani adu khakna ya bra adu khakna ya ba du da ILP na praja gi policy khang manin no adu khakna ya ro madu di sajil la ka khochal la ka to gi su yaw bi mar mundu na population commission ama so that akhoi ge population che kalai jaga da kalmaina la ne henga akhoi mamang ni da 2011 gi adoi da kano da senapati da yam henna hengal le kokal le haibana chingma ko adu ma am thoki bado madu che kum to dei ne ba government of india gi population gi akhoi ge census to badu nataba adu gi matakta manipur state ki commission nama population che assess to na ba karawai jaga da na kali tawre democratic imbalance kai bra kai da bra demography sina chingba mayam che masi to gadam ne ba hairi ba mayam du gi da mukta ne ba akhoi gi sai ge Professor na hairi ba post movement che thabak to on thorak pagi aindi mayam se me ba haidi 302 da mi hat pa yade mi haladi punji choppa phadok pi ni na traga cb gi dandi pi ni na haya ba adu mi de hat le ba adu implement to da na tra investigation phajana to do digi masi thoya ba adu gumna aigona ILP gi manaba mong da bill ma puthoe adegi lam mapan gi mina lam lei ge ri go mendi e lowni to pasa sara pitho adi adu de khuni sena bam change ba adu gumba mayam du gi tamta post sena bam change do sena du ju da public na sena du ribra government sena du ribra government na to goda bani adu gi monitoring sel ama thamba mathau ta du ribra adu su adu ni adu ga adu gi matang da ne khone yam toina hai ba government che yam na public ki sentiment khang ba public ki pulse khang ba akhang ahai na sa ba governance ning ti jana to bungam ba mu ohen ning ba hojik lai ri ba si gi phai phati gi na ta ba governance hai si praja ne il ga chali dan hojik se in mana ta ba praja bu ching ga pu ba gari manung da pajana driver na koi miam si pura ka chatpa adugumba ki governance to adugumba governance to ba government ama darkar le ba adu na taragati prajana sum in ba taya sum sita ba engine su yaw da ba sum il ga chatpa do madudi yam koi ro ya ba adu je khoi su me amam le ILP na loi ba ya roi naga pis court ke mai hodori adu na chingba ma amam le bani na prajana sarkar sason to gada ba mi khan ba de yam ne yeng ba ma issue mayam ma lined up issue hai je nga sai khoi ge advocate na su hai ri ba akhoi gi mihut khan ma matam da karam ma khal gi mihut khan ga da ge so praja gi responsibility oi doi akoina khando kare akoi gi chahi manga gi sakti moi da pitho kare aduga tawra kan na akoina laudri taw da gi pola isi masi karam makhal gi mi khangani ga isi khanna ba ya ba poni adai di bill si la kan da e wa kan masi operational part mayam am lakini operational part mayam do sema da ngasai akoi ILPS ki mi hut yaw dori akang ai sing yaw dori operational part mayam do da sema ni operational part mayam do muk sema ba matung da su madu amuk implement taw da su ne ba akoina post movement ai ris operational part to semani operational part to sematung da madu implement tar kan da phajana thabak tawri bra taw adu da ni aina ngasai len gi matang da sarkar gi ayaba hairaga di sarkari officer kharna settlement na akoina khangi se ai manipur gi len history da settlement officer oringe da mantri mana lampi to mi mayamam leiri adu idi people centric oi dana locality du da leba community du gi ayaba khak yauraga di madu kitang to some extent check to ba yar ni da for example mobile phone tower se mobile tower yung da akoi gi masi ayaba da mai to dana ngasai people gi oi ba kitang khut thingjan ba yana ba pot ma leraga di maning to na to ba yar re dana executive officer administrator sing dana sigum gi pot mayam je koina operational part ko mai to ha pa ya ga da gi ai ba mayam se si su yam khanna bai mathau ta operational part ta maro ena rule sema batam da kari hapchan ya kari precautionary measures mayam hapchalo ya bi wafam leri adu post movement ki wafam su takpira adu hojik chathari movement si perhaps loide bi mong da tawri hojik su government ga jese alp sing aram point taret sign tawna da yana kra phok da ngasi su khoi chara hen bagi masing sum tabale ti admak makata na chathari khoi juvenile home da chen thoga mayam ngasi pareng sana hana gumna resume tawri chara hen bagi khongjang chathari khoi atopa lekai mafum ga da su adum khoi wakat befum na chingma ka ama chathari maruina ngarang JCLPS ki koi convener in charge na wari sanaru balorga ahing nong yaira tholaga koi pawmi sing da hagi wapum da maruina school hang bagi matang si
masidi akoi na tauki nate masidi government na lonjang gibani government gi makhuta leri habi wafam phongdo kiba leri and aduga kogi movement lotion bagi damakta su kogi bill home se pass tau lerabani na adi introduce tau lerabani na JCLP su miyam na su sangchali ba khongjeng ketang handok pira gatang du leita ba mauksa gi punsi mu halakna ba aduga school college sing mu hangbi yana wafam ngasi gi cabinet gi mifemna mifamda khana khi loina ngasi thadori ba cherol da sotma yaure cabinet ki cherol sida kari habini oja post movement lakrenga sida hojik existing movement si karam na lo chengni khambiri adu akhoi Robin Hood ki asi bhaksang su lokiro habi wafam ngarang phom du le JCLPS ki students wing na thammi ba koi ki demand se masi madi koi na ngasai ki port si de yaw yaw da bu na taw moi na ngasai JCL IPS ki students wing na hairi si Robin Hood hat pada senaba police officer sing matik saba action lokat pa moi against the high port le adu Manipur sarkar na sigi matang de inquiry committee ama inquiry commission ama semdana koi gi high court ki retired justice amagi makada semdana leri madugi findings to la akandu da koi gi madugi findings to the base tawraga sarkar na asai gi thabak tu da asoi angam kari lei soi ba yawraga di police ki nakana gi kari soi ba lei satra gi nakana kari madu loiraga tawr ani adu port si di khijik tang masi thuna loisandraga di ngasai GCILPS students wing gi demand tu da makoi gi satra ma siribnina satra si siriba to the khut yauriba misno the matik saba chairak pi daraga di school lonjan ba aduga makoi gi port se loi da ba haiba leibani na masi gi port se da kitang akoi na khandamina ba yaba si punna akoi gi kari haini JSC hai tare students akoi gi siriba lamdu gi akoi gi khura gi JSC adai di JCLPS ki students wing gi convener adai di JCLPS ki convener mayam yauraga masi gi posi masu komai settle to ba yaga da ge sarkar khannabai mathau tai na kali natraga di posi settle to na sum thamamagadi JCLPS na bill ahum je puthoga pass tore na yanaraga su students wing na makoi na taliba demand do phangri akoi di sara hen gi ne na khongjang se sum chathauraga di khongjang si mapung phan loisan bai du yaroi do okay khongjang ji mapung phan loisan bu yaroi dori matang so sida Robin Hood misi ke JSC government JCLP student wing loina na joint student union of government higher secondary school ki mairui mayam sida pullaga koi apun mai pham de mathau tari adu matang so sida oja do so ina lakchani si apun ba mi pham amu budi mathau tari adu waroisana si hector lotion ba yador kari khanbi uja hojike adu so hajike adu hojike harba hojike Robin Hood ki che aina khale na khangba mai ke sama thari aba mapana maramdi akhoi ge FIR ma so mo to da locally haidana Manipur ge assembly da akhoi ge deputy chief minister nara hai khare hai ge badu karmai to bono haidana akhoi ge July 15 sida akhoi ge lauge na hairo kan da piraktre ado CGM Imphal East gi ayaba loraga FIR copy ma piu haidana mapa de piba kanda madudi against Satra Singh Mayukta to Oramera. Which can FIR locals there. I do getting much honor at Nongthombam because 16 July. I will Mapasina petitioner Oraga, original Izaharama, Canada, which keep Porompat Osida, Low Store, Aduga report Mapaga Mamaga and in a DGP the Su memorandum Mapire. I don't see local law and highway Hoju Papa Locatre, the day. Mitra ngani kon nimuk leraba matungda ekoina mapana aduga joint action committee against the brutal killing of Robin Hood na haibigi matungina adugumba mapana petition oiraga high court petition ma thayaba tharibigi maramdi FIR ma local law na hairaga local pide ekoina hana local na khaluraga so moto du against the movement toriba kangbu da oirame aduna mapana tharisi matungina cognizable offense ama makeup torabanina FIR ma local hanbiu ani subada police na Manipur police ki asoibagi mathakta yangchin lu haibasidi ningthi jana yangchin gadaba mandabanina like July kulumdoi mandabanina CBI gumba independent body manda sinau ahum subada investigation do monitor tawbiu haibna chingmasi yauraga ma thariyaba maramaduna hojik laiba masida lotion ba yagadaba poti moina mi manga taruk suspend tawre hai aduga khara maduda order piriba khara chawba SI natraga DSP natraga additional SP ama leramagani adu masing adudi suspend tawbada yaude aba tumne ge useloina constable khara aduga kapadru rubber bullet na kapachi mi taruk na pulap kap moyaba ama khaktana kap kadam ne aba adu ama khaktang da action lower body madu khodong sa de noi pulap tawro haibugumba ikona tabade moi taruk na so shared punishment moi taruk na so haiduk ningbagi manga amanadi akoi tawgede yaude adu nang na tawroga haina adu ma china out of
कोर्ट निको अदो न ताब लेरे अदो रबुर्ती गवर्नमेंट ना हाइबा चेनरीबदो मधु सस्पेंड तौबसी मनुंग द यावरमनी मधु की मथक्ता inquiry committee masu semi adu inquiry adugi matang da ai di mot pinning de judicial inquiry se machi gi matang da madu phai phati haining dre maram de high court ka contempt oidori high court ta lei rabani na high court ki sina he na maru e na aina lojare ba aduga som da commission of inquiry do madu bu phata bani habidi ai haijaroi adu ai support to to da bi ai comment leite maram di high court ta direct ai hing ba court ta FIR local alu aduga CBI do dasino aduga manalai bu chingdo phaba punbegi thabak chi togdorim na hariba hena chauba pot ase high court na oire hariba maram maduna madu punam magadu high court asu lerabani na sarkar na FIR ma local leraga manalai ba mi chingdo phajillaga tawrabadi matter se solve tawbada achauba mateng ma oinen khalle okay matter se solve to mateng ma ogina to ozana ma topic hibata ko punna phamina ka dialogue ama apun forum ma mathau tari ta punishment sidi mathau ta ding khabi broja ba chumme sai da aina hairi se hoji ngasai akoi gi Robin Hood ki parents na mama ga mapa na case thare hojik se pot se loisan gra kanda mayam na collective ownership ama community ownership lodna miyam gi na leram bi hosi loisan la kanda Robin Hood ki lanai oina le hobo potu di okay मधुदी फजदब वानी फजदब आइदी मधु तौबम थोक्तब हाई तारे निको तौबम थोक्तब वानी ना आइना हाइजनिंगिसी मोइना थाबदुसु थारगसु करिगुम्बा अपुनब कलेक्टिव ओइबा पोट अमदा मयामना लोइसनरगदी मधु विड्रॉ तौनरगा सरकार का यानबम द लोइसनबसु याइदना अरमाइ तौना मयामगी ओइना पुन्ना लोइसनदब नतना ngasai somdana ngasai gi bill lahum se pass tawrena loisalaga JSILPS to mina leraba students wing su moina thopam taw lehoraba aduga ngasai gi case tuna high court mama ga mapa ga na thajabane na high court leraga lehorega di sarkar ga Robin Hood ki mama mapa ga gi marak tawnuba case wina lehore aduga tawriba case tu gi genesis madugi haurpadu nainaraga di marudi miyam gi ba pot thoki banina miyam gi ba collective decision amana madu konjalerga sarkar ga yanaraga karam mamongda yanaba purakada gi haiba ngasai hairiba magi mafam phajana mafam piraga magi murti saba khotba adagidi ek si pass torakpa ek ol akanda moina su nungai jaba magi punchi ka adu mamayam du da yumbam moiraga apunba yanaba ma pura ehraga waroi sinje mapung phana loisan banatragadi puraiba waroi sinje mapung phada ba waroi sin oidna leigini jome hojiki sida supplement tawboina sarkar na mayam sigi yanare raga hoje mapana case thajaraga su akoi FIR ma lokhalle aduga malalai bisingdo police ta koi da thajadrbo di CBI di senare hana hairo ne adum loire adu case withdraw tawra ado mai tawdra mayam gi oiba apunba waroi sin ma purak pa natragadi ras lana yoiba pot la agadi madudi khitang kari haini lairiba ihou sidagi khitang natai khitang mawong ta da ba phajada bai do thokne kale ai belhum pass tawra puthogani amandi pass tawni habagi nungai bo paw phondok pa taraga su kui hojik mapung phaba kui resolution mapung phaba conclusion amadi oidagi mami si taribani na kui lehori ba sapum Robin Hood ki kui JSC की डिमांड सिंह अमदी जॉइंट स्टूडेंट यूनियन JSILPS के स्टूडेंट विंग की कोई डिमांड सिंह असी करीनो हैपसी कलेक्टिवली फमिनरगा कोई फर्म मदम असी एड्रेस तौब मथौ तारी आरि अपुन बा कलेक्टिव कोई वारोशन अम प्रोडक्टिव हाउबदी हुजिक लेरिबा इहौसे खर मखैदे अदमक लेगिनी हैबगी ओथोप ममी अदमक तारी ऑन दैट नोट ngasi ko enadi manu honagi tharmasi matang swaida lusin jarage ngasi ki edition asida oja Nabakumar amadi oja mani na lengbreak tana ngasi ki tharmasi mapung phanu bidamta ojani bu thaga jo phondok chari appreciate your joining masine ngasi ki manu honagi tharom ngasi ki edition asi karam tobi bage khode khan birpu yagani khogi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khogi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join tobirga comment amadi feedback thabirpu yagani. With that, this is Nongthombam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.